استقبال میگیره. داداخو قربانالیوف یکی از پهلوانان نامور و شهرتیار تاجیکستان در گشتن کورش و گشتنگیری. مسلمبек каримов، саидрахмон қодиров як паҳлавони дигари ӯзбекистони баъдан муаррифиаш мекунем. 2 нафар аз ӯзбекистон ва 3 нафари дигарашон аз тоҷикистонанд. ба ҳайати дастаи фаиза баҳром суфиёв, абдулло орипов, боз ҳам 2 паҳлавони дигари ӯзбекистони ва шарифҷон назри. ҳоло фурсати муаррифии дастаҳои муваффақ дар марҳилаи ниҳоӣ. муслимбек каримов дар вазни то 65 килограмм, саидраҳмон дар вазни 71 килограмм, бобур янгибоев аз ӯзбекистон ва умар расулов аз тоҷикистон ва зоҳиҷон ҳусайнов аз ӯзбекистон. ҳайати мукаммали дастаи осуда. дар вазни 65 килограмм баҳром суфиёв, абдуллои ориф, умид исанов ӯзбекистон, аҳрор зиёдуллоев аз ӯзбекистон ва шарифҷон назариёв дар вазни аз ҳама гарон. ин дадакон қурбоналиёв ки имрӯз дастааш ба финал рафт, хеле заҳмат кашид ва воқеан ҳам яке аз беҳтаринҳо то ин муддат маҳсуб меёбад. баҳром суфиёв бо варзишгари дастаи осуда муслимбек каримов рақобат мекунанд. ин роҳбари дастаи фаизаи шаҳри кӯлоб. баҳодур насабашро ростӣ фаромӯш кардам. ин ҳам қаблан гӯштин мегирифт ва ҳоло ба ҳайси мураббӣ дар мактаби варзишии шаҳри кӯлоб фаъолият мекунад. бетаваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рақобати аввалини паҳлавонони вазни то 65 кило дар аввалин мусобиқаи варзиши оид ба гӯштингирӣ байни клубҳои варзиши тоҷикистон бахшида ба рӯзи забони модарӣ, забони давлатӣ ки амасола 5 октябр дар саросари кишвар бо шукӯҳу нусрату ҷалоли хоса таҷлил мегардад. ва дар хусуси таваҷҷӯҳи алоҳидаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати тақвияти кори ҳамешаи худи федератсия ки имрӯз нигоҳ ва назари алоҳида доранд ки гӯштин ҷаҳонӣ гардид. моро намояндагони 63 кишвари дунё эътироф карданд ва ин бисёр дар саҳафоти варзиши миллати тамаддунофари тоҷик воқеан ҳам рӯйдоди беназири замони соҳибистиқлолии кишвар ба ҳисоб меравад. ва бори аввал ҳам имрӯз акнун федератсияи гӯштингирии тоҷикистон иқдом гирифтанд ки ин мусобиқотро ҳам дар ҳамкории зич бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор кунанд. 16 клуби варзишии тоҷикистон имрӯз ба пойтахти ватани маҳбубамон шаҳри душанбе омаданд. аз тамоми манотиқи кишвар, ҳам аз зарафшону ҳам аз дигар минтақаҳои дурдасти мамлакат ки рақобатҳо ҳам шиддати хеле диданӣ ҳам доштанд. баҳром суфиёв ҷавони 30-солаи кӯлобшаҳр дар ҳайати клуби варзишии фаиза имрӯз ҳунарнамоӣ мекунад. шарифҷон назриёв хеле ҳунараш авҷи тоза гирифт. мо баъдан ба ин нуқта бармегардем. акнун баҳром суфиёвро мо чун гуфтем ки 11 карат барандаи мақоми аввали 3 навъи гӯштин дар тоҷикистон аст. 30 сол дорад ва 16 соли ҳаёти худро танҳо ва танҳо дар болои гилем сипарӣ кард.
таҷрибаи ғанӣ ва истеъдоди хеле хубу беҳам дорад. Ҳам дар ҷудо қаблан 3 сол пеш аллакай барандаи зинаҳои ифтихорӣ ва чемпиони мамлакат ҳамёни қаблан ҷавонон буд. ба айни бузургсолон ҳам ҷоизаҳои ифтихорӣ ҷудоро ҳам ба даст оварда. бештар баъдан дар самбову дар гӯштингириву дар кураш ҳунараш авҷи тоза гирифт. ва Муслимбек Каримов ин зодаи Қубодиён аст, сафедпӯше ки ҳоло дар борааш ҳарф мезанем. ин чеҳра ҳам акнун ҳоло огоҳӣ мегирад. Дадахон андаке қиёфааш дигар шуд, чунки шогирдашро инҷо ҳам ишора ба огоҳӣ карданд ва ин дар маҷмӯъ ба рафти сабқати паҳлавонон албатта таъсир мерасонад. агар имтиёз набошад, агар кор ба вақти иловагӣ равад, агар боз ҳам натиҷаҳо баробариро ба миён оваранд дар рақобати як ба яки бачаҳои ҳарду даста. ва бисёр фазои хуб, барости фазои идона, фазои мутантани гӯштингирӣ. бачаҳо ҳам бисёр аз худ маҳорати боло нишон доданд. Муслимбек як руҷӯъ кард барои истифодаи ҳалуки барои усули сари китф, аммо дасти чапаш чандон мустаҳкам набуд ки сари остини рақибро ҳам устувортар дорад. Муслимбек Каримов андаке ҷавонтар аст. барости Муслимбекро мо дар мусобиқаҳои мухталифи гӯштингирӣ ва кураш самбо ҳам бештар дидем. истеъдодаш ҳам хуб, дар вазни 60 ва гоҳ-гоҳ вазни 65 килограмм ҳам ҳунарнамоӣ мекунад. ва боз ҳам як бародараш ҳам қиёфааш ба ҳамин чеҳра монанд аст. ма рости банда гоҳ-гоҳ ин ҳардуро ҳам аллакай дар муаррифӣ фаромӯш мекунем ки кадоме Муслимбек аст, кадоме Раҷабалӣ. ҳарду ҳам қиёфаашон монанданд, қаду қоматашон ҳам, вазнашон ҳам. ва акнун Баҳром аз сари остин ва гиребони чапи рақиб қапидааст ки ин созгор барои боз ҳам ҳолати сари китф кардан аст. на Муслимбек албатта намегузорад дар ин лаҳазот ки ба осонӣ кор анҷом ёбад. хотиррасон мекунем ки 200 000 сомонӣ маблағи умумии ҷоиза таъсис ёфтааст. 80 000 ба барандагони мақоми аввали ифтихории нахустин мусобиқаи варзиши оиба гӯштингирӣ байни клубҳои варзишии Тоҷикистон. چل 000 ба барандагони мақоми дуюм медалҳои нуқраи ин мусобиқот ва 20 000 ба 2 дастаи зинаи сеюм ки аллакай маълум гардид мақомҳои сеюми ифтихориро инҷо дастаҳои ганҷи ваҳдат ва клуби варзиши Парвиз Собиров ба даст оварданд. вақтанҷом 3 дақиқаи вақти иловагӣ боз ҳам таъин мегардад. дар сурати дарёфти имтиёзи аввал аллакай тақдири рақобати бачаҳои вазнашон то 65 кило дар ҳайати dastavi ҳаллу фасл хоҳад шуд. бешубҳа гӯштингирӣ мухлисони зиёд дорад, на танҳо дар фасли эҳёи табиат, дар тантанаҳои наврӯзӣ, дар ҳама фасли сол барпо кардани гӯштингирӣ бисёр ҳам фикр мекунам ба нафъи кор хоҳад буд, чунки гӯштингирӣ ки ҷаҳонӣ шуд, аллакай тамоми дастаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат таваҷҷӯҳи алоҳида карданд. аммо клубҳои варзишии Тоҷикистон дар риштаи гӯштингирӣ расман кам буданд. ва имрӯз акнун ҳамин мусобиқот як таконе дод ки клубҳои варзишии гӯштингирӣ дар мамлакат таъсис ёбанд. баробари иттилоъ, баробари таблиғ аллакай дар давоми 15 рӯз бубинед 16 даста таъсис шуд, ба истиснои бархе аз дастаҳо Спитамен, Парвиз Собиров, Зарафшон,
و اگر حسابیده هم شود شاید 6 کلوب بود و اکثری کلوب ها تأسیس یافتند و مانند کلوبی که امروز خیلی هنرنماییش هم بهتر بود، آسوده، و از شرکت های دیگر قدرت 2010 کلوب تأسیس یافت و محمد کلوب تأسیس دادند و بودن در رفتی سبقت هایی که ببینه بهرام صوفیوف انا این را پرتافتی حلال میگویند. پشت سر و دو شانه مسلم بک کریموف به تخت پشت افتاد. داور شبهه ندارد، ما هم شبهه نداریم، تماشابینان هم شبهه ندارند. این لحظه را من دقت جدی دادم و حالا برای دقیقیت این گفته ها از کارگردان سلطان بایزید و ضیاءالدین سفر خواهش میکنیم که انا همین لحظات خیلی جالب را که تصادفاً به عمل آمد و این فرصت را پهلوان کلابشهر بسیار عالی استفاده کرد. خیلی والا استعداد. انا همین لحظه راهبر داوران فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان این امتیازی ارزنده را هم به بهرام صوفیوف منسوب دانستند و خیلی هم پرتافتی خوب و لحظات عالی و شایسته هم بود. یگان جای مبالغه نیست، حلال است. و اکنون دسته فیضه 1-0 و پیش می رود. باز هم توجه میکنیم به صحفات رنگین دیگر. دو تنومند، دو پهلوان ناماشنا، دو چهره ماندگاری گشتنگیری در میدانند. شریف جان نظریوف این پرتاف اما کاری عالی ها، انا پرتاف. واقعا هم شریف نظریوف امروز طبعی دل مخلصان را شاد و مسرور کرد. زاهد محسن اسامیدینوف را دچار شکست کرد. شریف جان نظریوف واقعا همه را قایل کرد. آفرین. یگان کس گمان نداشت، راستی یگان کس گمان نداشت که همین حالت به وقوع میپیوندد. همه میگفتند که شریف در مقابل زاهد عاجز میماند. همه گفته ها باطل شدند و پرتاف خیلی عالی، خیلی عالی. در 5 سال اخیر شریف بار اول چنین پرتاف را در مقابل زاهد حسینوف انجام داد. احسن و آفرین. دو دانه به یک پوست، تاجیک و ازبک برادر صفت دوست. تاجیک و ازبک امروز واقعا هم دوستی ما، همکاری ما با این کشور همجوار در همه سمتها باز هم قویتر و استوارتر میگردد. و در گشتنگیری هم که هیئت خیلی مکمل ازبکستان در کلوب‌های ورزشی تاجیکستان باز هم پررتر شدند و در این مسابقه ورزشی که بار اول در تاجیکستان برپا گردید شرکت ورزیدند.
هم شیرعلی جورایف هم محسن ایسامدینov آنها هم ناکام شدند و در فینال شریف واقعا این لحظه اثبات کرد. بیادکون برمیگردیم به سعید رحمان و عبدالله عارف. سعید رحمان در هیئت کلوب ورزشی آسوده قرار دارد. عبدالله عارف نماینده کلوب فیضه شهر کولوب. حالا 2-0 دسته فیضه شهر کولوب خیلی پیصف است و این رو هم باید یادآور شد که امید ایسانوف و احرار زیاداللهیف هم هیئت دسته فیضه شهر کولوب را استوار میکنند، به همین هیئت شامل هستند و نوبت آنها میرسد یا نه این از نتیجه سبقت های بچه ها در 3 دور وابستگی دارد. حالا 2-0 دسته فیضه در پیش است. اگر عبدالله عارف اینجا تقدیر سبقت را به نفع خویش انجام دهد آنگاه با حساب 3-0 فیضه دست بالا میگردد و برنده مقام اولی نخستین مسابقه ورزشی آید به گشتینگیری بین کلوب های ورزشی تاجیکستان می شود. آسوده تحت راهبری ددخان قربانعلیف خیلی هم خوب هنرنمایی کرد تا فینال راه یافت و واقعا هم امروز اکنون از بهرام سخن نمیگوییم که مسلم بک را شکست داد و در حقیقت شریف اثبات کرد. امروز شریف قهرمانی در میدان گوشینگیری امروزه نشان داد. آفرین. گروهی که تحت راهبری شهرت شان و مخلصی دارند دسته فیضه را بسیار دستگیری دارند. هر کجایی که البته هم در فوتبال و هم در گشتینگیری و هم در باکس و آن چهره های ماندگار همان کلوب دوستداران ورزشی میهن باشند همانجا باز هم زینت و شهامت علاهیده خود را دارد. شریف احسن و آفرین. امید قهرمان جهان در کورش است، در پهلوی شریف از کنار راستش. درباره بهرام هم اندک پیشتر گفتیم که چون غلبه کرد و حالا باز یک امتیازی بدن را اینجا هم داور ازبکستانی به عبدالله عارف میدهد و این چهره هم از ازبکستان احرار زیاداللهیف نام دارد که به صبرانه انتظار غلبه پهلوان کبودپوشند. تقدیر این رقابت در دست عبدالله عارف است چون گفتیم ددخان بسیار قیافش غمگین شد بسیار حالت ناگوار فراگیر شد و مقام دوم فکر میکنم حالا هست وقت بیاید ما پیشگویی هم نکنیم اگر این دور به نفع دسته آسوده انجام یابد بدن نیست. داور اشاره نکرد لحظات خیلی حساس رو. گشتینگیری سعید رحمان که زاده شهر حصار است خیلی خوب به نظر می رسد. حق نظر رو هم احرار زیاداللهیف چون به ناکامی روبرو نمود در مرحله نیمه نهایی در هیئت دستوی. حق نظر در کلوب ورزشی پرویز صابروف نامنویس بود و تا مرحله نیمه نهایی راه یافتند بچه های کلوب ورزشی پرویز صابروف اونجا که ناکام شدند جای سیوم را گرفتند. با دسته گنج وحدت تحت راهبری محمد فرهادوف. رقابت ادامه می‌یابد. یک امتیازی که هست به نفع عبدالله عارف و 1.5 دقیقه دیگر حالا وقت هست. سعید رحمان هم بسیار زیرک چابک و چپان هست. هم سعید رحمان و هم عمر رسولوف هم حق نظر و باز یک
چند نفر پهلوانانی که در همین وزن از 70 کیلوگرم تا 90 کیلوگرم هنرنمایی میکنند. 78 86. اکنون یک حرکت دیگری سعید رحمان اما به نتیجه. سعید رحمان میتواند دستش را به پیش برد. سعید رحمان میتواند که اینجا هم به ادامه سبقت ها نقطه گذارد. همچنین عبدالله عارف اگر ظفر یابد کارش با همین یک امتیاز بدن خوب انجام یابد، الکی مرحله نهایی ختم می شود و ما غالب را معرفی خواهیم کرد. عمر رسولوف بسیار بی‌ضابطه است. بله، عمر انتظار می شود که خود به میدان بیاید. اگر عمر به میدان بیاید او با احرار زیاداللهیف ازبکستانی نیروسنجی میکند. و درباره ناکامی این چهره گفته مسلم بیگ و زاهد پهلوان خیلی شهرتیار و نامور کشور ازبکستان که امروز در دقیقه اول از شریف جان نظریف تاجیکستانی شکست خورد. شریف در حیاتش اگر گویم اشتباه نیست تا جای من میدانم در 7 سال اخیر چنین پرتاب را در مقابل زاهد انجام نداده بود. یک بار غلبه را در قبادیان یا همان منطقه های یا ناحیه دوستی در جشن نوروزی به دست آورده بود، اما اون پرتاب به مثل نیروسنجی امروزه نبود. بسیار عالی. همه شبهه داشتن، هم مربیان، هر کجایی که سخن در باب نتیجه سبقت زاهد و شریف میرفت همه میگفتن که زاهد بسیار آماده است. 5 کرات قهرمان جهان محسن حسام‌الدینوف را که به آسانی پرتافت حلال کرد، او امروز یک تازی را ادامه میدهد. اما چنین نشد. راهش را شریفی به ننگ و ناموس کلاب شهر بست و دسته فیضه را به پیش برد. حالا اکنون خیلی وقتی کم باقی مونده است. 10 ثانیه. انا این حرکتی باز پهلوان سبز پوش عبدالله عارف همه از جای برخستند. شهرتشانوف باز اوج میدانداری را شهامتی دیگر داد. بچه های کلوب ورزشی فیضه در این دیدار با حساب 3-0 غلبه به دست آوردند. امید ایسانوف از ازبکستان، احرار زیاداللهیف از ازبکستان و 3 دیگر از تاجیکستان دسته فیضه را مکمل کردند و در این مسابقه ورزشی آید به گشتینگیری بین کلوب‌های ورزشی تاجیکستان در روز جشن زبان مادری خیلی هم موفقیت کامل را به دست آوردند و این نشاط و خرسندی مبارک باشد. غالب مسابقات امروزه به توجه میکنیم به معرفی دسته و معرفی دسته ها که در مرحله نهایی است. من خواهش میکنم این لحظه توجه کنیم به دسته ها که آخرین دیدار را انجام میدهم. بعدا ما نوارهای تکراری را منظور شما میکنیم تا آن فرصتی که مراسم جایزه سپاری برگزار میگردد. دسته فیضه برنده مقام اول شد و صاحب 80,000 سامانی گردید. امید ایسانوف، احرار زیاداللهیف، بهرام صوفیوف، شریف جان نظریف و واقعا هم عبدالله عارف در این دیدار و مربی بهادر خیل هم نشاط و خرسندیش را حد و کنار نیست و در خصوص مخلصی و دستگیری علاقمندان گشتین برابری شهرتشانوف هم گفتیم. خیلی فضای ایدانه بود. ما این نشاط و کامگاری را باری دیگر که
در صحافات ورزشی کشور به نظیر اولین محسوب می‌یابد. تبریک میگوییم. روز زبان دولتی به همه شما دوستان محبوب مبارک باشد. مربی را بالای سر میبردارند.